Muraho neza mwonje kwirirwa. Ngende kubw'Imana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira ku mateka. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mateka y'akarere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru kabaye kimenya bose kubera indirimbo yitwa Nyaruguru, Nyaruguru, Nyaruguru we. Nyaruguru ni akarere keza. Ni akarere gaherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Kakaba kabarizwa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, gafite ubuso bw'igihumbi na 12 kilometero kare. Mu baturage batuye kano karere hakaba higanjemo n'abaturage b'Abarundi, bigatuma kano karere kagira umuco wihariye. Kugeza mu mibare iheruka, Nyaruguru ituwe n'abaturage barenga 380. Abenshi ni abahinzi, aborozi, cyane cyane abahinga ikawa, icyayi, ibirayi, ibijumba n'ibindi bihingwa by'imisozi miremire. Nyaruguru ni akarere k'imisozi miremire gatuwe hagati y'amashyamba manini, harimo ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ishyamba rya Kimiranzovu. Iyo witegereje imiterere yaho ubona ari akarere gafite amazi, imisozi n'ibibaya, bigaragaza ubwiza bw'akarere gakungahaye ku bidukikije. Amateka y'aka karere rero, mu gihe cy'ubwami Nyaruguru yari izwi cyane mu mateka y'ubutegetsi. Iyi ntara niyo yatwaraga ubungwe bw'abami, kuko hari abami baturukaga muri aka gace ndetse hakanakomoka bamwe mu bakobwa b'ibwami bitwaga Abakagara, bakajya gushyingirwa ku ngoma. Nyaruguru kandi ifatwa nk'iwabo w'abantu b'inkwakuzi mu ntambara z'ibwami, barwanya intambara nyinshi barwana ku gihugu. Ikagira kandi Kibeho nk'igicumbi cy'umwuka wera. Kibeho ni imwe mu mitima y'aka karere. Mu mwaka w'1941 bivugwa ko Bikira Mariya yahahishuriwe abakobwa batatu, ababwira ubutumwa bwo guhinduka. Kugeza n'ubu Kibeho ni ahantu habera ingendo nyinshi z'amadini, hakitabirwa n'abantu baturutse mu bihugu byinshi byo ku isi. Ni hamwe mu hantu hake muri Afurika hemejwe na Kiliziya Gatolika nk'ahabera ibonekerwa ry'ukuri. Ku bigendanye n'ubukungu n'ibidukikije, Nyaruguru ikungahaye ku mashyamba n'amazi. Ni hamwe mu duce dukungahaye ku ishyamba rya Nyungwe, bahinga cyane ikawa n'imbuto zitandukanye, bagahinga n'icyayi. Hari ibikorwa by'ubukerarugendo harimo gusura Nyungwe, gusura Kibeho, kandi hakagira n'ubwiza nyaburanga kubera imisozi ihanamye yegereye Burundi. Mu bigendanye n'umuco, Nyaruguru igira imbyino gakondo, ikagira abahanga mu byivugo, amatorero yitwa Abagabe b'Inyambiriri. Hari n'amazina yihariye ku bantu n'ahantu hagaragara amateka y'imiryango ikomeye. Ibintu bitatu byihariye kuri Nyaruguru: Kibeho, ahantu habera ububyutse bw'umwuka wera, hahurira amahanga yose. Ishyamba rya Kimiranzovu rivugwaho amateka y'ibanga n'imyemerere gakondo. Mu mibanire n'imiyoborere kuva kera kugeza ubu, mu bihe by'ubwami, Nyaruguru yari imwe mu ntereri z'ingoma y'u Rwanda, aho abami bagiraga ibirindiro n'inzu y'imiyoborere. Hari ingoro zitamenyekanye cyane zari zicumbikiye abategetsi n'abagaba b'ingabo. Abaturage baho bazwiho kwitanga no gukunda igihugu, bakagira uruhare mu ngabo z'u Rwanda rwa kera. Imiryango yabo yamye ishyira hamwe, bakabana mu mahoro, bakagabirana, bakaragirirana inka, bagahana amata, nk'umurage w'imibanire y'imiryango ya bugufi n'iya kera. Imyemerere yahashize niyo muri iki gihe. Imyemerere ya kera, hari ahantu hafatwa nk'ahera harimo Akamiranzovu. Hano hantu abaturage bemera ko haba imyuka cyangwa abakurambere. Amashyamba n'imigezi yafatwaga nk'ahatagatifu mu muco gakondo. Imiryango imwe yagiraga ibibanza bidasanzwe birimo aho basabiraga Imana n'abazimu. Mu myemerere y'ubu, ubu ngubu hari Kibeho nk'igicumbi cya Kiliziya Gatolika, ahantu hatagatifu hahuruza amahanga yose, bakaza kuhasengera no gushima Imana. Harangwa n'ukwemera gukomeye, indimi nyinshi, imivugo y'amasengesho, indirimbo zo kuramya. Ibikorwa remezo n'iterambere rihari. Nyaruguru ni hamwe mu hafite imiterere y'imisozi n'ibibaya imaze gutera imbere, nka Huye, Kibeho, Rusizi. Kibeho kandi ikaba imaze gutera imbere mu mashuri n'ubuhanga, nk'ishuri ryitwa GS Mary Mercy Kibeho
n'andi yubatswe n'amasengero menshi. Ubuvuzi: Kibeho ifite ibitaro bya Kibeho, ibigo nderabuzima byinshi bikorera mu tugari twose. Ubukerarugendo: ishyamba rya Nyungwe, umusozi wa Kibeho n'inyubako zitagatifu. Bakagira ubumwe bw'abaturage kuko basangiye inzira y'amateka n'ukwemera. Uku kwemera rero kwagiye kuzamura ubukerarugendo. Hakurikijwe ibonekerwa rya Kibeho ryazamuye urujya n'uruza rw'abanyamahanga gufata neza ibidukikije kubera umuco basigiwe n'abakurambere wo gucunga ibidukikije, amashyamba nk'umurage w'umuco. Nyaruguru kandi irangwa n'abaturage bazi kwigira. Abaturage benshi bagira uruhare mu bikorwa by'iterambere rishingiye ku buhinzi, amashyamba n'imishinga y'amashyirahamwe. Inkomoko y'amazina y'uduce twa Nyaruguru: Kibeho ni izina rifite isano ry'ijambo ryitwa ibeho cyangwa beho, risobanuye ubuzima cyangwa ahantu hihishe haba ubugingo. Niho hazwi cyane kubera ibonekerwa ryabaye kuva mu mwaka w'1981. Izina Cyahinda: Cyahinda ni izina rikomoka ku mateka y'intambara. Bivugwa ko hari igihe cy'intambara aho abantu benshi bahungiraga ku musozi muremure bagahinda umushyitsi kubera ubwoba. Aha ni naho hashinze kiliziya nini cyane izwi mu mateka ya gikristo mu Rwanda. Bahari na Mata Munini Rusenge. Mata ni ahantu hafite ibirunga bito, hakunze kuba hakonje nk'amata yakonje. Iri zina rikaba rishobora kuba ryaravuye ku isano y'ikirere. Munini ni izina rishobora gusobanura umusozi munini cyangwa urungabano runini. Abanyepolitike n'abanyabwenge bakomoka mu karere ka Nyaruguru. Aha twasangamo Padiri Bernard Muzungu, umwe mu banyamakuru ba mbere b'Abanyarwanda wateje imbere ubuvugizi buhamye n'iyongezabutumwa. Abasaserodoti n'ababikira benshi bakomoka muri paruwasi za Kibeho na Cyahinda. Harimo abanyepolitike, bamwe mu bayobozi b'igihugu bakomeye mu majyepfo barimo n'abagize inteko ishinga amategeko. Abenshi bakomoka muri kano karere ka Nyaruguru. Hari abanyabwenge mu mateka, ubuvanganzo n'imivugo bakomoka muri aka karere. Aha twasangamo nka Jean Marie Vienne Rurangirwa, umwanditsi n'umushakashatsi w'umuco. Aka karere kandi kihariye ku mico n'indirimbo gakondo. Nyaruguru yamenyekanye mu mbyino nk'intore z'Icyahinda, ibyivugo bihamye, ubutwari n'ubupfura. Inanga y'Imata: bivugwa ko hari abakurambere baririmbaga inanga ku misozi yaho bavuga ibyamamare nk'abagabe babungwe. Aho sinasiga indirimbo yabaye kimenya bose yitwa Nyaruguru. Bayiririmba bagira bati Nyaruguru Nyaruguru we. Iyo ndirimbo nta muntu utayizi. Nyaruguru kandi ikagira umuco wo kwakirana abantu ubutwari. Nyaruguru izwiho kugira abantu b'amahoro, bagira umutima wa kivandimwe, bakagira umuco w'ubutwari wo gutabarana, utari uwawe kurwanira agaciro. Akaba ari naho hakomotse imvugo igira iti uw'inyaruguru ntiyirukira igikoma ahubwo yirukira igitambo. Aha rero hakaba hari amasomo menshi twakura mu mateka ya Nyaruguru. Amateka ni isomo, akaba n'isoko y'indangagaciro. Nyaruguru rero twayigiraho umuco w'ubupfura, ukwemera, urukundo rwa kivandimwe. Uyu muco ukaba ukwiye gutozwa n'urubyiruko. Nyaruguru rero twayigiraho ko ari ahantu hatagatifu, atwigisha kwimika indangagaciro z'Imana, amahoro n'ubutwari. Imico n'imiziririzo yaho bidufasha kumva uko abantu b'ibihe byashize babanaga mu bumwe. Nyaruguru ntigomba kureberwa nk'agace k'amashyamba gusa, ni umutima w'umuco, ukuri n'iyobokamana. Ni akarere karimo amateka yagize u Rwanda icyo turi cyo uyu munsi. Tugira tuti Nyaruguru si agace, ni isano ry'amateka n'imyemerere. Ngayo nguko rero amateka ya Nyaruguru. Nge mwabanaga muri no nkuru nitwa Kubwimana Jean Claude. Iyi ni SF Media TV. Kora subscribe, like na share niba ukunze ino nkuru, ubundi wandike muri comment akarere twazakuganirizaho ubutaha. Stay on touch, ndabakunda.